هر وارین دیروکی ین کو ده حمبیزا خود جهد دن دانین مروواهی بشتی کو دمین وانین زیرین بداوی دبن دکوین ناف بیدنگیه که کور. او یک جبو تواهی اردنگارین جهانی در بستاره. لأردنگاریا کردستانی جی لهر هرمه دناف بیدنگیه ده گلک میراتین دیروکی هنه کو هول ددن هبونا خواه بدومینن. د برنامه کفنار دجی حیانها محول دکو امجیه بدن وان میراتیان. د برنامه خدا محول دکو بیدنگیه لسر دیروک پرچه بکن و وی لحیفه لسر نپنین دیروک را بکن. دوی چارچوه دجی وی جاره مجاردن بری خدا سرحدا جورین. باجاره اردخانه. اردخان لگل دیروکه که کونار ده دیروکا نیزده هر تنبویه مجار بازرگانی سیاسته. او یک دناوبر امپراتوریا عثمانی و دولت روسی ده پیکاتیه. دلیکولینن لسر روپلین دیروکه ده امد بینن کو ریوبریه اردخانه چوا دست کو هرتیه. لیکولینن کو لسر وی باجاری هاتنه کرن ددن خویا کرن کو دیروکا اردخانه حیا 3000 سال بریان هات چه. لگوری دانه این زانیاران آوابونا باجر جه آلی شهرستانی حوریان و پیکاتیه. پشتی کتی آوا کرن گلک شهرستانی به دوره لورد بن سردست. هر شهرستانی به شرکی جی خود ده شهرستانیه کنو او اردخان به 1000 سالان شاهدی دمین بخوین دیگه. دما املناف سینورین باجر دردکوین گاره دوار چاند او نامهان ده تابلویا که دولمند دردکوال پیش بریمه. دوی تابلوی ده جیانا به هفره یا کرد، ترک، حزری و چرکزان جه دگره. لگل وی دولمندیا رنگین دوار شوپین دیروکی ده جی لأردخانه دسری ده چیروب و میراتین بالکش دردکوین پیش بریمه. بریا کو اردخان بکوه بن سردستی عثمانیان لور دمک دریج دولت گرجستانی سردست بو. او یک جی باندوره که تایبت لمیماری اردخانی کربو. دیگر خواه بردیروک اردخانی ده ام دخوازن هری پیش و ببن نافچه زورزونان بگوتنه کدن نافچه چلدره. نافچه زورزونانی هری زیده بخوازا و گولا خواتی ناسین. به تایبتی گولا زورزونانه گولا چلدره به تایبتین خواه لولات بویا خودی ناف و دنگه کی مزن. به تایبتی گولا زورزونانه یعنی گولا چلدره به تایبتین خواه لولات بویا خودی ناف و دنگه کی مزن.
گولا کو ده هر دم سالی ده دبه خودی دولمندیه که جدا به تایبتی ده مهین زوستانی ده به قشه خواه دری خواه جسدان سردیران روید که. لبل دولمندی نافچه نتنی به گولی رب سینوره. کتابه این پراجی کفر ینکو 30 کیلومتر جناوند و نافچه دور جه دگرن یک دولمندی دن آهری نافداره. ده همان دمیده کتابه این پراجی کفر برماهی هری دیروکیه اردخانه جی. نویسین کو به شواز اورارتویان لسر زناران یک بیک هاتنه نخش کرن لگل رونی کرن وان سردمان ده حنبیز خدا نپنین گرینگ ده پاريزه. حیانها گلک لیکولینین لسر نویسین وی کتابه هاتن کرن. ده انجام وان لیکولینان ده هات تثبیت کرن کو نویس قالا قرال دویمین ای شارستانیا اورارتو سار دردگه. لنافچه گولانه دیرا جیجوره لنافچه زورزونانه دیرا جالای لنافچه خنیک دیرا اروشته و لناوند باجیر دیرا آلتاش اوری میراتین کو جوان میراتین کو حیا ایرو شوپنوان مانه. بریا کو اردخان راستی داگرکره عثمانی به اف دیر ناوندین گرینگ این باوریه بو. ده هر یکی وانده میماریا گرجیان با آوه کی زلال خواده دادر. لبلی پشتی کو دولت عثمانی باجیر داگرد که او اولا اسلامیت لورد به سردست دیر جی یک بیک دین تخریب کرن. ناو او تایبتین وان جروپلین دیروک تین جبر کرن. تخریباتا کو پیکتی جی وان میراتین دیروکی دخل بن خالیه. دناف سینورین دیره ده کلاه که بناوه کاشتا کالاکی جی جه دگره. کلاه شی وکی دیره دوان سالین خوین دست پیکه ده جبو میوانین گندی اوری را جه کی گرین بو. لیبلی 200 سالی ده تنه هن شوپین ویمانه. دیگر ما اردخانه ده وی جاره امراستی میراته که کو به ناو کلاه شیطین تی بناف کرنتین. اف کلاه یک جمیراتین هری کونار ای باجیره. برماهی دیروکی یکو 15 کیلومتر جنافچه زورزونان دور جه دیگره تی تخمین کرن کو دستردما اورار تویان ده هاتیه چه کرن. لگلیه کی لسر زنارین آسه و بلند هاتیه آوا کرن. اف یک جی هم دواری دیدباری و هم جی دوار استراتژیک ده تایبتیه که جدا ده کلاهه. کلاه خودی تکتنه که وشارتیه. پشتی کو دوی تکتنه هون درباس ناف سینورین کلاهه دبن. دیمنه کو جخوازه اردخانه درد کهون پیش بریوه مروف دخه ناف هستین جدا.
سال bi sedan kes berê xwe didin kelehê û dibin siya dîrokê de şahîdiya wan demên xweş dikin. Ji navçeya Zûrzûnanê em cardin dikevin rêya ber bi navenda bajêr. Lewre 32 kilometre ji navendê dûr li rojavayê bajêr warekî din a ku bi dîrok û bi dîtbariya xwe bal dikişîne li benda me ye. Jê re dibêjin Keleha Kînzî. Keleha Kînzî deşta Bilbilanê li ser girekê ku derdor baş dibîne hatiye avakirin. Di derbarê dîroka çêkirina wê de agahiyên zelal nehatine bidestxistin. Lêbelê ji mîmariyê tê texmînkirin ku keleh yek ji mîrateyên şaristaniya Urartuyê ye. Keleh ji du beşan pêk tê. Derveyê kelehê li gorî parastinê hatiye avakirin. Beşa din ango hundirê kelehê jî li gorî şert û mercên stargehekê hatiye çêkirin. Di kêliyên dîrokê de Keleha Kînzî rastî gelek êrîşan hatiye. Her êrîşên ku pêk hatine jî texrîbatek li ser kelehê pêkaniye. Lê dîsa jî keleh li gel beşên xwe yên wendakirî xwe gihandiye îro û serdêrên xwe pêşwazî dike. Li Erdexanê li her navçeyên ku hûn bigerin pêkan e ku hûn rastî kelehekî bên. Gelek ji wan kelehan ji serdema Urartuyan îro remane. Wekî Keleha Kînzî û ya Şeytên, ev avahiya ku wek Keleha Erdexanê tê binavkirin jî yek ji mîrateyên Urartuyan e. Her çiqas ev dane ne zelal bin jî ji aliyê dîroknasan ve wisa tê texmînkirin. Dîroknasên ku li vir lêkolîn kirine, dibêjin ku keleh beriya zayînê di serdema heştemîn de hatiye avakirin. Keleh li navçeya Golan li gundê Qalecikê cih digire. Ji ber li ber geliyê kura li cihekî asê hatiye çêkirin, di wan salan de ji bo parastinê xwedî cihekî girîng bû. Li gel tevî serboriyên ku jiyaye Keleha Erdexanê îro jî şopên xwe yên mîmarî û nepenên xwe yên dîrokî li herêmê yek ji cihên herî balkêş e. Ji navçeya Golanê niha jî em ê berê xwe bidin navçeya Xeneka Bajêr. Keleha Velê yanê Sevîmlî Kalesî ji mîrateyên herî kevnarên navçeyê ye. Ev keleh ku li ser zinaran asê hatiye avakirin, wekî gelek kelehên din ên bajêr bi mîmariya xwe ya Urartuyan me pêşwazî dike.
دلیکولینن کو لور هاتنه کرن ده درکت هولی کو کلها ولی وک ستارگهکی ji aliyê şaristaniya Urartuyan ve hatiye bikaranîn. Beşeke mezin a kelehê hatiye texrîb kirin. Lêbelê beşên wê yên ku li ser piyan mane ji bo vegotina çîroka kelehê têr û tijene. Ji bo têketina kelehê çar rêyên cuda hatine çêkirin. Her çar rê jî bi taybetiyên rêyên dîrokiyê Urartu hatine çêkirin. Ji xwe dema hûn di wan rêyan de ber bi kelehê ve bimeşin, ew hestên dîrokî wê xwe bidin hîskirin. Belê temaşevanên hêja, li Erdexanê cih naqedin ku em qala dîrokê ji were bikin. Li her aliyê ku em berî xwe didinê, warekî kevin me silav dike. Li gel van mînakên ku me dan, keleha Kirnavê, keleha Qazanê yani Qazan Kalesî, keleha Cancayê yani Savaşir Kalesî û gelek dêr û mizgeftên din hene ku em taybetiyên wan ji serdana we ya bajêr re dihêlin. Her mîrate bi mîmariya xwe, bi çîroka xwe, bi peywira xwe ji me re rûpelên kêliyeke dîrokê ve dikin. Dema em çavên xwe li wan rûpelan digerînin, dîrok cardin xwe nû dike û di derbarê hebûna me de daneyeke din radixe li ber çavên me.